ari nziza kuri Madrid ariko by'umwihariko ikaba insinze kuri Xabi Alonso waramaze iminsi ari kuri pressure byanze bikuza nawe hari ijambo ryo kuvuga afite muri kano kanya. Hari icyo navuga yamaze gusa nk'abona uhereye muri line-up abona ko hari ibyemezo runaka yamaze gufata bari bamaze gukina imikino 3 yo hanze y'ikibuga cyayo yose bayinganya. Real Madrid ifite inama kuri uyu wa kane inama igomba kwiga ku myitwarire ya Real Madrid cyane cyane hanze y'ikibuga cyayo bakavuga ati Real Madrid nibyo imbere mu kiwacu kuri Santiago Bernabeu muratsinda ariko yo mugeze hanze ntago mukora neza bityo isura ya Real Madrid ikabyangirikiramo kuko niba wibuka nyuma yo gutsinda El Clasico baki imikino 4 hanze yose nta numwe batsinze yaba match ya Liverpool Anfield barayahatsindiwe match za Rayo Vallecano match yaherukaga yari ya Girona nayo ntabwo bigeze bahatsindira bakavuga ati Real Madrid ntabwo yigeze yitwara neza hanze y'ikibuga cyayo ibyo ngibyo byari issue navango yari issue igomba kuganirwaho ni mugoroba kimwe mu bintu yakoze abantu bose n'abasesenguzi bakomeje kugenda bagarukaho nano twabivuzeho agomba gusacrifiya umwe hagati ya Arda Güler na Jude Bellingham ntabwo ari abakinyi babiri bahurira mu kibuga kimwe ni mugoroba muri line-up Rudiger na Eder Militao muri niyo defense navuga ngo yabo ya mbere dini ya Arsenal aracyafite byinshi byo kwiga nk'umwana ukizamuka uvuye muri academy ya Malaga gaca muri Juventus akaza muri FC Bournemouth umwaka umwe agahita shininga ntabwo ari umuntu banavuga ngo bashingiraho cyane muri defense nka equipe nka Real Madrid. Rudiger na Militao mutu ya defense kuri kabiri Trent Alexander-Arnold nubwo yagize ibibazo by'imvune agomba kumara ukwezi hanze y'ikibuga kwera ibibazo by'imvune hari ahantu yahindiye umupira agongana na Belengwa birangira sa nkaho atonekayemo agomba kumara ukwezi hanze nabonye agomba gusiba imikino itari munsi y'6 uyu musore bisobanuye ngo yari yabanje kuri kabiri kabije no kureba mu mukino yitwaye neza kuko n'igitego cya mbere Kylian Mbappé rote yatsinze yari assist ya Trent Alexander ibumoso ni Carreras ntekereza ko nimwe muri signing bakoze kandi yaje gahita prove niba rukorera nabaye no muri academy ya Real de Madrid agaca muri Manchester United ntibamwiteho ariko umwanya yamaze mu ikipe ya Benfica Lisbon navuga ko ari umwe mu basore bagiye bagaprova neza ko bari bakwiriye ko igihe cyo kigeze ko baza mu ikipe ya Real de Madrid kandi yaje abikora neza hagati mu kibuga Chouameni na Kamavinga nkunda kubivuga ko ari ibishoboka ujye ubona ukuntu umuntu akora icyo bita merging guhuza ibintu ari ibishoboka Eduardo Kamavinga na Chouameni bagakwiye kuba ari umuntu umwe. Chouameni uramubira afite n'uburyo ari igisuka kidakunda kuvunika uwamushyiramo tekinike za Kamavinga yavamo kasera utabaho kaseri w'igitangazwa Kamavinga agira ikintu kimwe cyo gukora ibintu birimo finesse ntabwo akora ibintu nubwo ari umwirabura kandi abira bakaba bashinjwa ko bakoresha imbaraga cyane n'ibintu byo gusa nkaho ari abantu bona bizera cyane imbaraga kuruta ukuntu bakizera ibijyanye na tekinike. Kamavinga akora ibintu byinshi birimo icyo navango ni tekinike ugiye kureba nk'igitego yatsinze uburyo yiyoroheje akadepoza umupira mu buryo butari mu bwoba ni kikwereka uburyo ari umuhanga cyane kuri baro ku kirenge kugumana umupira ibijyanye no kwambura imipira adakoza amakosa nacyo ni ikindi kintu kimugaragaza nk'umwe mu bakinnyi bakomeye. Hanyuma imbere yabo gato bahashyira Jude Bellingham kuri nimero 10 hanyuma Fede Valverde umunyayirigwe yakinaga ku ruhande rw'iburyo aho twakwita nk'ari kuri 7 ibumoso ni Vinicius Junior imbere ni rutahizamu Mbappé uyoboye byose muri La Liga nk'ubwo na Ozembise Sadera imubwira ni Mbappé afite ibitego 16 niwe top scorer wa La Liga umukurikiye harimo ba Lewandowski harimo Ferran Torres harimo na Muric bose bafite ibitego 8 bivuze ngo abakubye kabiri nubwo bitwa ko aribo ba kabiri bamukurikiye gutsinda ibitego byinshi. Nimugoroba nabonye line-up noneho irimo icyo navango nka balance kuko babizi ko Trent Alexander-Arnold azamuka cyane akaba ari ku ruhande rw'iburyo kuri 7 imibare ibiteye iti imibare bivuga ngo Fede Valverde wizamuka cyane bijya guheza impande kuko Trent Alexander-Arnold araza guheza uruhande kine nka winga hanyuma akora amasantere menshi wowe ahubwo kuko Jude Bellingham ashinzwe kuba agenda cyane kugukurikirana kujya gushaka ibitego akora pressing ya mbere kuko Mbappé ntabwo ari nimero 9 bityo ntabwo akora pressing cyane ngo ubone ari hafi nujya no kora n'ibitego ari gutsinda byose ni inyuma ya box hano Trent yamuhereye umupira akawusunika rimwe kabiri atera shot ibitego byose ari gutera niba ari kubera ko yabaye muri La Liga bamusifura kurarira cyane asiga shotera inyuma ya box kandi agashota aho navango ni mu cyico kuko hano ashize umupira ntabwo abanyezamu bawukuramo hanyuma urumva Fede Valverde kuba ari kuri 7
biraza gutanga icyo navuga ngo ni arakora double work. Icyambere nibyo yakora pressing ya mbere mu gihe ikipe adverse zamukanye umupira nk'umukinnyi kuri karindwi, nk'umukinnyi ukina hagati mu kibuga ufite amahokano ko kwambura imipira, yakora pressing ya mbere. Icya kabiri, mu gihe Jude Bellingham nk'umuntu ukora pressing cyane ujya imbere cyane, yagaruka kuza gukuvura hamwe Jude Bellingham yagakwiriye kuba ahagaze akaza gufasha hagati mu kibuga. Inshingano za gatatu kuri Fede Valverde, mu gihe Trent Alexander-Arnold yiproje sajya guhindura centre nk'umuwinga, Fede Valverde aza kumukuvura ahagarara he kuri kabiri kuko naho yarakinaga mu bihe bitambutse. Ugiye kureba nimugoroba Real Madrid yari perfecto, nubwo wenda Athletic Club de Bilbao atari equipe navango atanga urugero rwiza kuko icyambere ifite limitation ku bijyanye no kubikinisha abakinyi bakina imbere iwabo mu gace kiwabo ka basket na gace mu buryo bwa geographique ari hagati y'Ubufaransa na Espagne, na gace karimo amakipe akunda gustikinga cyane kugukinisha abakinyi bavuka muri kara gace kuko biyizira nk'abantu bazo umupira kuruta abandi bose mu Burayi no muri Espagne muri rusange. Akaba ari agace kavutsemo abakinyi bakomeye karimo amakipe atatu, Sociedad na Athletic Club de Bilbao ndetse na Osasuna. Kuri Bilbao byo n'umwihariko, umuntu utaravukiye cyangwa ngo akurire muri kara gace ka basket ntabwo yemerewe gukina mu ikipe yabo. Ibyo bintu bitanga limitation, bigushyiraho nacyo navango ni nka imipaka mu bijyanye no kuba wagira abakinnyi beza kuko n'igihugu hari nk'igihe nk'igihugu kisanga nta rutayizamu gifite, igihugu nk'Ubutaliyani bikaba ngombwa ko kijya kunatiraliza abakinnyi bandi b'abanyamahanga cyangwa bavuka mu bindi bihugu. Nese nk'uyu Matteo Retegui se umunya-Argentine birangiye akinira ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani kuko nta rutayizamu bafite kuri ubu ngubu, bikarangira bamuhaye ubwene gihugu. None bo ni agace gatoya mu buryo bwa geography, mujyanye n'ubuso ni gatoya, kishyizeho intego yo kuvuga ngo ntabwo tuzakinisha umuntu utaravukiye cyangwa wakuriye ahangaha. Bihita bituma rero bagira equipe navango ushobora kuzigira attaque nziza ariko defense ugasanga ntikomeye cyane. Noneho muri no minsi bagiye bagira nibazo by'imvune. Inyaki Williams amaze igihe kinara Sunset ntabwo arimo arakina, Guruzeta muri no minsi nawe ntabwo ameze neza, hari ugusaza kwa bamwe mu bakinyi babo bamaranye igihe kinini ubona ko batarabona abasimbura n'ibindi bitandukanye. Ubona ko Bilbao byabaye ngombwa kijya kugarura ba Aymeric Laporte b'imyaka 31 bavuye muri championnat Arabie Saoudite. Ubona ko nyine ntabwo Athletic Club de Bilbao y'ino mwaka ntabwo ikomeye cyane. Ugiye no kurana no ku mugabane w'Uburayi ntabwo ari equipe iri gutsinda muri za Champions League n'ahandi. Igihari Real Madrid ni mugorora yapanze neza nubwo wenda bitahita ubona ngo byakunze ku munsi wa mbere, ariko byibura bahagaritse urwo rugendo rw'imikino ine bari bamaze badatsinda hanze y'ikibuga cyabo. Mbappe yongera gutsinda, Mbappe afite impamvu ari gutsinda cyane kuko ejo bundi nibwo yinjiraga mu rutonde rw'abakinyi bane bonyine batsinze ibitego 60 mu mwaka umwe kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Ubizi saha agize ibitego yinjiye ku bitego 54 muri Real de Madrid mu mwaka w'imikino. Arasabwa ibitego 56 arasabwa ibitego muri Real Madrid gusa 56 yagize 56. Ubwo arasabwa ibitego 4 mu mikino isigaye kugira ngo ace agahigo ka Cristiano Ronaldo. Ndimo navuga esinkwe umwaka umwe nibyo niyo navuga nanjye. Arasabwa ibitego 4 ngaca agahigo ka Cristiano Ronaldo kuko Ronaldo muri Real Madrid niyo mukinnyi watsinze Real Madrid ibitego byinshi mu mwaka umwe, yatsinze ibitego 59. Mbappe asiganye match yo muri weekend bazakiramo Celta Vigo, match bazasuramo ikipe ya Deportivo Alaves kuri Stadio Mendizorroza, match bazakiramo na Man City muri cyumweru gitaha muri Champions League na match ya Sevilla. Izo match arazishaka ibitego 4 kugira ngo yandika amateka nk'umukinnyi watsinze Real Madrid ibitego byinshi mu mwaka umwe ane civil kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Naba ko Xabi Alonso ni mugoroba kimwe mu bintu yahinduye byanamufashije kugira ikipe yigire balance no gukura Arda Güler na Jude Bellingham n'abakinnyi bakina umwanya umwe. None iyo bashyize mu kibuga usanga bari kugongana bakanasiganira inshingano kubera ko n'umundi urumva bose ibitekerezo byabo ntabwo bahita bihindura umunsi umwe. Jude Bellingham asanga aho yanze gukina umunani nubwo ari wamukujije, nubwo ari watumye abantu bose babona ari wo mukinnyi ukomeye uje muri mu Bwongereza, ariko ntabwo kuva yaza muri Real Madrid agatsinda ibitego byari hafi kumugira top scorer. Mwemo ibitego byatumye byanatumye abantu benshi bateja ko yanatwara na Ballon d'Or. Yari hafi aho ngaho asa nkaho ibintu byo gusubira ku munani gufasha abandi gukina yabiretse. Niyo mpamvu ubona yarinya Kamavinga na Tchouaméni, hanyuma Jude Bellingham akamwegeza imbere inyuma ya Vini ndetse na Mbappe. Ubona ko bisa nkaho Arda Güler ari uraza kubigena boko ni mutoya nubwo performance yari nziza. Ubwo n'umwanya wa Xabi wo gutangira gutekereza uburyo abarotatinga
ariko kubahuriza mu kibuga kimwe bihita bituma Real Madrid ibura balance bikexpose defense yabo ugasanga bari kwinjizwa ibitego bitari ngombwa. Urakoze cyane. Ibitego yatsinze kuri uyu mugoroba ndavuga ibitego bibiri byatumye afunga ibitego 56 mu mwaka bwo kuva mu kwezi kwa mbere tariki ya mbere muri uyu mwaka 56 kuri Mbappe igeze kubikora umuvandimwe to Cristiano atsinda 56 arongera atsinda 58 arongera atsinda 59 ubwo Mbappe arashaka uburyo yatsinda ibitego 60 mbere y'uko umwaka urangira kugira ngo abe umukinnyi wakiniye Madrid agatsinda ibitego byinshi umwaka w'imikino ndavuga kuva tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mpaka mu turimo z'ukwezi kwa 12 muri rusange. Mbappe kirano umuvandimwe igitego yatsinze kuri uyu mugoroba nako n'ibitego bibiri nyirizina byatumye yuzuza ibitego 5 amaze gutsinda muri iyi sezo, ariko abitsinde inyuma y'urubuga rw'amahina na wundi muntu urabikora mu by'ukuri mu mashampiyona 5 akomeye ibura gutsinda ibitego 5 byose bitsindiye inyuma y'urubuga rw'amahina n'umuvandimwe twa Kylian Mbappe. Hanyuma muri umwaka w'imikino turimo 2025-26 Kylian Mbappe amaze kugira uruhare mu bitego 20 ndavuga gutsinda ibitego na assist ibitego 16 assist enye bikaba ibitego cyangwa se muri La Liga gusa ariko muri La Liga nyirizina ibitego 20 imbere gato ndavuga ikipe ya Barca uruhare rw'ibitego 42 Villarreal 29 Atletico Madrid 28 Real Betis 22 Mbappe amaze kugira rw'ibitego 20 muri La Liga muri sezo ibitego 16 usibye Barcelona usibye Barcelona usibye Villarreal usibye Atletico de Madrid na Real Betis andi makipe 15 asigaye na Real Madrid irimo Real Madrid irimo umukuyemo nago arazirusha ibitego arumwe andi makipe 15 yose ayarusha uraruka ibitego muri uyu mwaka w'imikino. Nepongira ngo kuri match bakinyemo na Giro na Kumoso ku cyumweru Real Madrid yagiye kuruhuka mu gice cya mbere cy'umukino itayishoti rimwe rigana mu izamu iminota 45 yonyine yagiye kuruhuka itawe shoti rimwe ryonyine rigana mu izamu, ariko kuri uyu mugoroba bagiye kuruka mu by'ukuri batsinda ko bateye amashoti 5 agana mu izamu muri rusange. Tutubazo tubiri kuri uyu mukino. Akabazo ka mbere kajyanye n'imibare nk'umusho gatoya mu buryo bw'imikino sinzi bari cyongera ku byo Samira komoje ariko byanze bikunze ntabwo buri cyongero cyatumye bitwara neza muri uyu mukino kujya kuruka mu by'ukuri bamaze gutera mu izamu inshuro 5 ugereranyije n'inshuro imwe bakina n'ikipe ya Girona. Ni iki cyahindutse kuri uyu mugoroba mu mikino ya Xabi Alonso, ariko ku rundi ruhande ari umukinnyi witwa Eduardo Camavinga muri squad tubona ikinye kuri uyu mugoroba buri muntu wa definisa ibya kina buri muntu akabyumva, yaba Chouameni turamuzi hagati mu kibuga, turamuzi muri centre defense, yaba Valverde hagati mu kibuga ku ruhande n'iburyo mu gihe bafite imvune zigiye zitandukanye mu by'ukuri defense yari yindi nk'ibisanzwe yari umuvandimwe Militao ndetse na Rudiger Antonio, ariko kuri Eduardo Camavinga n'umukinnyi tubona muri poste nyinshi tumubona hagati mu kibuga ngira ngo twamubonye kuri El Clasico akina ku ruhande mu by'ukuri. Eduardo Camavinga umusobanuriye abantu mu buryo bwawe, Eduardo Camavinga nubwo atari umuntu ukunda kuvugwa cyane muri ikipe y'Ibwami, n'umukinnyi ufashe iki mu gihe ari mu kibuga? Ari ikintu ndi bugarukeho gato Samiri byinshi yagiye bigarukaho, reka mpere wenda kuri ukandi kantu gato. Yaramaze mace eshatu atitwara neza witwa Xabi Alonso. Samahirwe nibyo tsinda match ya Bilbao. Bilbao mukeba Barcelona iheruka kwinyagira ibitego 4. Turavuga ikipe iri ku mwanya wa 8 magingaya. Umwanya wa 8 ne ikipe iri mu mwenda y'ibitego 6. Yatsinze 14 byonyine yinjizwa 20. Mu ekipe aza muri 15 ya mbere ne ekipe ya kabiri yinjijwe ibitego byinshi. Birakwereka ko ekipe ya Atletico Bilbao umwenda w'ibitego 6 irimo ne ekipe yinjizwa. Ikabe ekipe iyo ikina nayo igwa ama espace vide ushobora ku exploit. Ne ekipe itanagaze neza no mikino y'Iburayi
ntabwo ari ya ekipe uvuga ngo uko yari iri murabyibuka cyagiye igera muri ya demi finale ya Europa League yari buzabere finale mu rugo iwabo. Buryo Manchester United yayikuyemo mu buryo bworoshye match arere tour. Bitwereka ko urugendo yari yakoze bisa nkaho uyu mwaka bizagorana. Hari forme z'abasore nka Nico Williams, mwene nyina Inak Williams nayo yari umukinnyi uboneka cyane muri iyi minsi yaravunitse. Hamwe mu basore badahari, Oyhani Sanset umwe muri Playmaker ukomeye cyane mu Burayi sibye nari mu gihugu cya Espagne, akaba ari nawe utwara umukino wabo yaravunitse. Robert Navarro yaravunitse, Marwan Sanadi umwe muri Bartezamu fite imbaraga bana batwara yaravunitse. Urebye abo bakinnyi nabo basa nkaho basize icyuho. Oyhani Sanset yaranafite na carte rouge sibye ko yaragize na kanok. Urumva ko ari abakinnyi baburaga. Xabi Alonso yagize amahirwe agira match yasa nk'inamworoheye, biba byiza ko yakongera kwenjoyinga icyitwa insinzi kugira ngo na mude yongere kuba nziza ku bakinnyi be. Niyo wayibonye na celebration uburyo bayikoraga, wabonaga ko n'abakinnyi bakumbuye insinzi, wabonaga ko hasi hejuru sori y'ibivugwa nabo bakeneye indi resulta yitwa insinzi yakongera kuba motive. Xabi Alonso mu mipangire yari yapanzemo ekipe ye ni imipangire ubona ko yari namufashe gutsinda iyi match bigendanye n'icyo yari yabuze kuri match ya Girona. Match ya Girona yafesinze ekipe ifite uburyo umutoza ari yayubatse mu buryo bwuzuye, ndavuga Girona. Wanareba amayerema y'abakinnyi yararimo afesinga, iyo urebye Mediani Axel Witsel ndetse na Zedine Ounahi umwe mu bakinnyi bari no hejuru cyane muri la match, ndetse n'umusore w'umuhanga cyane witwa Ivan Martin, n'aba mediateri batatu beza mu buryo bwa recuperation, nabo bafite experience beza mu kuba barakoze block yatumye ikipe ya Real Madrid bitayorohera gukina imipira yabo hagati, kuko icyo yari yagiye azana abakinnyi nabo basanzwemo Chouameni, Valverde ndetse na Jude Bellingham. Icyo gihe bisa nkaho bitakundiye umutoza Ancelotti, icyo gihe yanazanye Arda Güler amushyira ku ruhande, ariko tukayibona yuko yitwa Arda Güler biri kugorana cyangwa se bitari gukunda uko yatanga umusaruro, kubera ko nawe n'umukinnyi ukina hagati iyo umushyize ku ruhande rupfuyaho bitandukanira na Valverde uturuka hagati wakajya kuhakina. Arda Güler kenshi usanga aza gukinira hagati mu kibuga kugira ngo arebe ko yakwani mu mukino wa Real Madrid. Iyo aje muri izo nshingano rero kenshi agonganira na Jude Bellingham utari kuva muri izo nshingano, rero bigatuma bo ubwabo guperimeta byanga cyangwa se guhuza byanga, kuko Valverde niwe wasaga nk'ari kumubererekera agasubira ku ruhande Arda Güler akaza hagati, ukabona ni Chouameni uri kwifasha inshingano zo kurekipera no gukora block imbere ya defense. N'ubundi birangira umutoza Ancelotti Xabi Alonso ahisemo gusacrifier service za Arda Güler, ahubwo ahita azana witwa Eduardo Camavinga. Ni nabwo ekipe yabonye ko itangiye no kubura n'ubwinyagamburiro, bigeza ekipe mu mukino no kubona ishoti riri kadire cyane cyane mu gice cya kabiri byaragiye bigora cyane ikipe ya Real Madrid, cyangwa se no kugira ngo ubwabo banagira amahirwe yo gutsinda match byari bigoye. Igitego cyaje kuri penalty ku minota 67 nabwo ikorewe Vinicius Junior. Kylian Mbappé rote wateye shoti rimwe ryonyine rigana mu izamu kuri match ya Girona. Yego, turavuga Kylian Mbappé rote wagize statistique mbi kuri match ya Girona ku mugoroba yorohewe. Iyo urebye rero kimwe mu bintu byabagoye nibyo yemeye gusacrifier service Arda Güler yamuha, azana Camavinga nayo kuza hagati birangira atari bugwi izo service za playmaker. N'ubundi na Jude Bellingham byibuze bagize iyo security yo kuba Camavinga na Chouameni bamuri inyuma ngo yigire imbere, nawe byibuze atangira akoresha aba bakinnyi ba Real Madrid yani mu mukino wabo, nawe bisa nka izo service atari buzitange. Bibonamo ikintu kimeze gutyo. Ni byiza rwose kuwitwa Xabi Alonso kuyu munsi wenda uvuga ati reka ndebe uburyo na koresha Jude Bellingham, wenda Arda Güler mwihorere, ariko niyo mwana yibonye neza cyane ku bitego ekipe ya Real Madrid yarayitsinze, ni ibitego by'imipira bashoteye kure. Mukanya tubwiye statistique zitwa Kylian Mbappé rote,
umaze kugerageza gutsinda ibitego 5 by'amashoti ya kure inyuma ya box. Kubera iki Real Madrid gupenetra ngo igere muri box uyu munsi biri kugorana. Turibuka ya masiste menshi yitwa Dagureri yajyaga atanga cyangwa se kini 10 service yajyaga hari Real Madrid. Aba bakinnyi basatire aba Mastantuana ariho wakinaga ku ruhande rw'epfo cyangwa se bakakinisha Rodrigo, Vinicius urundi ruhande ndetse bagakoresha Kylian Mbappé rote. Mugongo hari Dagureri wabanje kumuha security yo kwa Valverde ari bukinani n'uwitwa Tchouaméni. Bakaza kuba bari butume wadasubira inyuma ngo ajye gukina byinshi cyane, ndavuga uwitwa Dagureri